ntsena, you got nothing to do. Mi ta va useless kuze ku va late. Me ni sukele wisani ku ni phatsama me no mi teka mi fana na tinhungani. Mi tshame mi tirha ku phatsamana na vito ra mina always. Ti le ku weni tinqambi ta n'wina letiya mi ti fevhaku ti le ku weni ti le ku sikeni ndlala ma ha ri busy na mina. Va le ku wena va le ku ndleka nchumu bu hansi. Nkarhi lowu mi fanele mi va promota, you are busy with my name. Va humesa ti-album a mi stream a mi vulavuli hi vona, mi vulavuli hi xewani vamakwerhu loko ku ri kumba hi wufinengele hikwerhu ka hina hikokwalaho tilunghiseleni nkarhi wa ha pfumela leswaku loko mi vumbi a ku tsundzuka u nga karhati vanhu joyina Vakhandle Group namuntlha laha u swi tivaka leswaku u lunghisela vandyangu lava nga ta va kona loko siku ri fikile. Vakhandle Group hi vandyangu lava hi tshembisaka ku va kona minkarhi hinkwayo. Hi pfuna hi mali yo sukela ka 5,000 rand, tihunyi, baki yo pfuna vandyangu, vamana na vupfuna, tende na switulu, xibazana xo landza mufi na swin'wana swo tala. Yingisa u nga heti nkarhi, tihlanganisa na Vakhandle Group eka website leyi www.vakhandlegroup.co.za kumbe rhumela WhatsApp ka 064 755 5674 xikan'we no tihlanganisa na coordinator ya muganga wa ka n'wina. Vakhandle Group, we are family. Aye, this video itava yi kome ngopfu. Vakhandle Group, we are family. Yeah, video leyi is a request, a special request from all content creators, from Dilolo Stro, Gaza Bosha, both on TikTok, on YouTube and Facebook as well. When I mean to content, this is a very important request for you, from me. I mean, lakum kombela ku leswi mi swi endlaku a swo nto machakala man'wana ma kana ma twisisi and le Kruger National Park, so ni nga ti kuma so ni nga ti kuma ni dyiwa hi swilo ku ve na vana lava se va nga van'wani va nga tinqambi va lava ku hlayisiwa hi mina, so swi lava ni karhi ni languta lomu ni vona ni hala ni va ni hala swi nga tshika ku humelela swivandzana. So n'wina mi endlaku ti-content xo ngi rhangani ni kombela ku sukela ka namuntlha mi nga endli nchumu. Mhani lava va xanisaka hi timhaka ta n'wina masiku hinkwawo va fanele va hosta live, va postela ku va tshamela ku ti defenda ku ngoma va xanisa na vana va vona va mi tiva hi mavito. So sweswi it's a request, and I love munhu loyi a nga ta va content creator la a ta la a fika ku na ye na wo content creator na me ni nge he vulavuli hi vona, ni nge he vulavuli hi vona. Va nge tshami va ku n'wina everyday mi le ku va tseketseleni na vana va hose va mi tiva, kasi mi vuyeriwa yini loko mi vulavula hi Manxongi? Mi vuyeriwa yini? So from today tanihiloko ni mi katsini na va Manyangatsi lava nga wa hinkwenu i va mani van'wana swa ka Cauka nga ha na YouTube channel yi fambile i man'wana ya lava endlaka ti-content mavito ya vanhu. From today ni kombela mi nga ha endli content hi Manxongi. Va le ku xanisekeni mani lava every time va hosa live va tikuma se va rhukatela na vanhu hi mhaka ya n'wina, hi mhaka ya n'wina a ku na xin'wana, i mhaka ya vun'wini. So from today na mi kombela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ku sukelani Manxongi, hands off Manxongi. Ma va xanisa va ze va ku a hi na ti-Range Rover, content creator na Range Rover swingerengere ya ku drive hi vanhu hambi hi vo va nga nqambi Range Rover a va na yona, ma ni twisisa. Mara still a swi vuli leswaku mi fanele mi va tseketsela ku va ta a mi na Range Rover, ma ni twisisa. Hands off Manxongi, sukelani Xongi rhangani. Va ri nga ku negative publicity i swa kahle, tinqambi ti koho ti nga wo, why mi nga vulavuli hi tona mi tshika vona na? Hands off Manxongi, hands off Manxongi. Manxongi we are with you, a va mi wisisi a va wisi ku mi tseketsela, ma ni twisisa na me ni ta wisa.